Buro san kamagat yumi kailan utro kamatang ko sinet pa ke isa kisula bniar isa kono maletier ka utupan kamagat wo koros ma utung kamagat wo masani ei wo masani so kamagat paitar uktai utroyer kamatang ko sinet pa ke isa kisu de bniar isa kono. Speaker. Kamu Senator Perez. Salam si Speaker. Kailangan sa mukaway. Iman, kita motion tayo ka kailangan of place. Kamadaan ko sinet pa api siya kisulab niya rin sa puno na sa matay pil kalantar ang ranot. Jangan makamagat yung miya romia utupan. Pwede kaya miya utupan kamaguto ay man patron. Pagkitak talent place. Kamumantan ko sinet pa api siya kisulab niya rin sa puno pansa pul matay pil kalantar. Makoros placer ay man po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number PABK Isulan Ratio Pono Bill for an Act amending 9 PC 2121 to exempt the employees of the Department of Health Services and the Department of Public Safety from the 60% limit on compensation differentials, what has come to be called max pay, and for other purposes ang natawat kayo. Nagkakatiyanan masin ba ay bahan po na si Floor Leader. Kailangan ko speaker ay tumalwa kung tutuwa sa bang kurang katuwa sa balwat. Speaker man siya karo promal dahil ang kakatiya masani kung matang ko sinet ng papap kiysa ko sula binari sa kuno. Oh yeah man. Paros mautong kamaguto masani ay uwa masani so pag kamaguto po itak sa bang katiyanan masin ba may kumpruhen po na sa Senator Net na uya introducer and kamutang ko sinet. Kalanan kami, may Mr. Speaker. Kesa pala tungal sa karanwa. Kapanggiyang chairmanin sayan po, pwede kasin kalangan o paliata kamutan ko siya net may chairmanin committee and moni masani karwar. Ni aralap Choritar thonda token TPS o iman wini. Malawalawen thonda dongan kanken ananeran ken totok overtime. Eri wasame kasampal on kitrail into anatay kuya William Panaramas. Kirail kin totok karasabe awa isak arasurugan ala paipayan awa isako overtime and awa isako awa doano imesan sarta sang ran chairman and committee and Moni Senator Carl me kitrailan kasampal kita kempariawat me anan and Papa Aramas melap so treated on the top. O magtail ban apaleta ko siya na duwad may Mr. Speaker tail ban sa wasatar irail pagawran para naki o overtime. Ay met niya ralami ban kaken sakar kita o kaki chairman and chayan ko committee and moni ran pilpatan kwen kaitarala itungal sakar arala po. Kalangan Speaker. Kalangan Senator Net, pag kawawan kamutang kusunod, miyatan masin na Speaker. Kami, Chairman Perez. Salam si Speaker. Kami yata motion na iman patayang ito ang Chairman Mao. O patayang sa mga kawawa metiyang si Speaker. Iman register nan kuburkan kembariyawat na siya tuwad ay jayikan Raban kak proyek sang tatok o tual ni was te tual an som kosan dien tual. Kara sepe polis kan ni Israel ban respond crisis human report. Polis ban jangan gol nan ya lor ban inta. O logai sekriya cawat ni man mungak camunga. Peni Israel alayer koleu Israel ban kaunsak tatok kun Israel ban maraban apprehend aramas to detain we the report kan
Ragan wiya o bil tawrila awa makilit yaran kaksato. Ibaruan rawat pagi tuan gi experience in Chambari sa payo i bilwiya men police officer. Imon wani sa speaker Israel sudagan kadola tuan wasan tuan. Miyam kin tuan tel muan pe kan pagi anan rankak Yuya right tuan po da tongan tuan wani kan da kilit yan suma panne na yang sumogan. Presisugan yang tuan ansong tuan. Kasaradan tuan chairman mo Max Pay ready song tuan tau pugat makak kilit yang as tatok awawalu apin kak sipelala pagi short tuan tatok. Speaker, I told experience. We are police officer man. Sip payu tel mau gan mie. Igak the dog nan sip kau korus puegi. John the dog yang ay kau support the puegi show mau. Rawa pena mesakan John ki kak kawaliya le. Mesito report kan. I can we had an 8 overtime. Ari max pay into one ay ready. John Dogman is to a present Taulis present one Isaac and Awa Mewiata, young Valeria watch Kabul, speaker. The Bolben Rawat, we are here Shompar. Each of Matail Pwuhng, Pwuhng, Cambaria Wood, Pilpatoyer, Pangubratil, and Pil Shompar. When Baron Pagita and Kak Miakupurmao, on Yabolben Rawat. Te kamudan kusenit water ban wiyawi ma gona yang provision kakawali prior service and kak patron dalle itong chairman committee in finance and kak burma o apalilong and kak apali submatail Pwuhng ong chon tau kugat na miyayer na submatail portion kusenit pilirete kalitu rawiyata the talk yata rawa apsai Pwuhng rail ranwat Tersan ni ren kawewe kaparabat ni tuan ni men paron ni ata motion puagi tail bana poli watawat kayu tail gak sabun man kita watawat kayu pilwat o assign lang committee in finance dan gak rob representation kan o kaprotong watawat karya lagi karya man Chancel magkamagat yung miyaya dahil nung timasa ng pangkamutaan ko sunat koros mautung kamagito masa niyay Pwuhng masani so kamagat paita dahil tungtiyan masan berengkamu kata ko sunat pab geisa kisu lebihnya geisa kuno harus mautung tadi samulman kita kamu tang ko sunat wat wat kayu o kaperlan samul macai kamtian moni masani yai Pwuhng masani so kamagat paita roktai samulman kita kamu tang ko sunat pab geisa isu lebihnya geisa kuno upang kaperlan samul macai kamtian moni porang kak report mon kerja o kim segala motowat Speaker. Kami Senator Pahrek. Naam speaker. Marong uliente kit mesyo maun speaker kan no. Lumum nanten basudo yada motion tan ramulete ranwat sapal bene daga location. Kami Senator namoni ban pone sa kamu gitu mag brain pone sama Chairman and Moni Senator Carl. Karangan may Mr. Speaker itu ngal sakaran wa sapal bangkuro kan. Itu ngal sakar mesit ko ki ele niya na pasangan tupso yung resolution yung mayor bangkurakan me ipateng itu ngal floor leader kau nama dasen kak utro ranwat kuen kakapel dari imen bagi bangkurakan ma withdrawal we our ranwat enak place nan kalandarin lakap begitu atau karwaru walasin running session lakap Chairman Carl. Hari my Mr. Speaker my tungalan gitan into one privilege ay nuwaw karakarak pada itu ngal floor leader mau itu ngal chairman mauan
committee in R&T. Padang ay chungal Vice Speaker mo, ay chungal Chairman kan, Vice Chairman kan, and committee kapatapat in R&T, PWTC. Nuwa karak-karak, kamagin din duwan wiyapan pasan di sa matay, menta tongkan, kag-withdraw, kamadan pag the resolution number of kupay sa silula banayari sa kuno. Chan silang mga kamagot mamiyay, channel withdraw, hello number occupy seksilu labanyari sa kuno. Karos mautong kamagot masaniyay, Pwuhng masaniso, kamagot paitar, uktay withdrawyer, kamutan resolution occupy seksilu labanyari sa kuno. Masular, kamagot choror, ay paan po na sa kamagot, masansal siyang Senator Perez, amon ay paan po na sa kamagot, Mia Pakair, San Chairman Jagan, Pwuhng Pakair, kamuy Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker, ay chungal wa sa bahal bangko purami bangko purakan. To spend tatawagan committee in chorus, ninduan kaw na bataan, Budget Transmission Act, magdahil nanantiyangan kag apple na session word. Kaya man, to sila karong-rong ang tiyan na ikulak ay wala mo rin sa kasingahan word. Kailangan may Mr. Speaker. Oy, karong-rong mawayaw ng chamber. Kailangan, sansal, mga Pakair, San Chairman Carl, medyo Pakair, San Chairman Jagan. Masyado Pakair, San Chairman Jagan, hanggang kata sansal, puracailan kakuya wapene, the standing committee report silub kuriyasa kayo, the panyariyasa kuno, nito wana ipatrawan, report word and patrang, the parliament patrang, palikan me Chairman Carl patrawan tamen, paytay tayang, yay, sabal matay kampan money, director and treasury, wanyang patrang, pagkatarpasangan report word. Niyan sa water, and bisansal may sabal matay resolution occupy seksilu labanyari sa kuno pwede yan show ay may thailand place pan sabal matay resolution calendar ito wan kawait mamiyak tayban withdraw wan kak paratan ang sabal matay resolution calendar iban patawan pagita thailand place pan sabal matay resolution calendar nasyado may banuwang ay may banuyawi o iban po na siya sabal matay kamagat thailand kemaltisan an wiya kupur o sa pahal penel lakap pelakay siya. Harus mautong kamaguto, masa niyay, Pwuhng, masa niso, kamagut paitar, o kalangan ng kupuramal karos, sa ulmaday wiya kupur arayan. O iman kataman, lakap, last day in session.